FM and TV and market yapa. Sompa dia sasiso and many Ajuma yesimini aketi enti usumu sumio anunebe mawanya aketi yapa ewa sasiso Ewiasim basum na wansum ye dia fanyina mase wansum bisa usum ye maketi yapo eni je di sompa die e maketi yapa sompa dia sasiso emeni je Sompa FM Sompa TV maketi yapo sompa die M-I-N-G Bichim wafidi ene to Sompa FM and TV Nebema weniji Eni aketi yapa Nebema weniji o Sabra boy mo dajini Binachiro suna udie unya Nebema weniji Naketi yapa nso kamu Market yapa, our fidi in it to Sompa FM and TV. Why? Yasim Sompa maniji akati yapa na unu warada. Sompa de asit name unu. Market yapa. Ye no mai mun sam makudi mun sam jina ne kasebo biji sam ni jasu sam jina sompa de abama sompa FM e market yapa sompa TV MNG sompa TV MNG oh Wisdom ni mitie Sompa FM, he Sompa TV. Dumienu abo aha aye Sompa 106.5 FM Accra. Sompa 106.5 FM Accra. Dumienu kase ena yatena se na ene no eye da ebra wo borebore totrobo nsu tonsu obo awia. Nyankopon tredi ampan na won tonsuo na won san so ento awia no keke na mbom we ni nyina woni bremu. Na sa Nyankopon ya won tonko ne wada. Na wonni mu no akodi ho jollof na nso ote aseda no. Ene ye da waye se sabre yentra se na yemfa dumienu kase ne awate ho krogyen no yemfa mrewo na eye kase no na da romanti endpoint homeopathy clinic waso mu se yemfa mrewo no na se opese udi utwa ba hwe yade bia no a ba bia bakọ akọwie no kra no eye endpoint homeopathy clinic wono na so yasene na kasa natural mineral water enso bo ne chidom na fei onga mama se open hand enso bo ano na ni nyina mu no nso no time herbal mixture ebo ne chidom agena bambamba na bibia timi akonkan no ebere na so se yade somwo na yatena se ewo enkran ha eye Sompa 106.5 FM so no sabre kuro ye iwupie mu ewo asantemanta mu a Sompa 93.1 FM ano ewo Kumase waji egum se ebu ha Sompa headquarters no ekoyie pa Kumase wono ano ayiko 100.9 wono nso ne namase ho ya wajigum mafafamfa no ahanwa ho nyina amamanfo na ho nyina nya biatie Adamfo pa radio wono wabutu France ahinkro Paris no mu ya amamanfo ne nyina ka se bon ekoyie pa wo ho Sompa 101.1 ewo takwa na owa hina champion mo wo mabiem correct pa Sompa 103.3 ewo takrade ena Sompa 106.1 so of mami otutu atuo mu wo mu botuo no wo kama ewo tachiman Sompa 98.9 anu osunyane alaji be kwa na bro san mu ho no a wo mu abiem ena Sompa 90.7 won kranza
Afei Sompa 101.3 ewo Doma ho na no. Doma 100.7 Doma FM. Wamu jina mu den ewo fire service fa na bobo na no ho no a. Ya wamu biem. Afei Kingdom 106.1 FM ewo Mankasim. Wono so abiem. Kanesi Urban Radio. Wano wo kanesi nkran ha ya adwa kase mu ho lorry station ho wo bia etie kase no Nyankopon ate ho no. Afei udi ko da na so ba bia radio for no nyina wo no. Ya na wo hwehwe Sompa FM. Ye gina mu sa belaba. Afei ko Facebook no nso a eya Sompa 106.5 FM Accra. Ena YouTube no eya Sompa FM live. www.sompaonline.com so ensemi for prince atabo atanda romanti wa kruche ni nyina ne ne ka ho bebre poto kasa mu brofo en wa chemu kama e de agu ase kwakenkan bi na bibia enkoboko ena awie yi ensemu a ye de ba bedi wontoa no na poso bie ene se asem kase bi asi ewo Jacobu District Police Command nim wan mu kire mu sa aposifo no ene mrantie bi omko agaram se de asiani ensem we frechre ba no abusuani enyan yebekọ homa ne so ne ani panifo adi mu nkomo account officer bi ho akọkire no wakodi sika bone PWD fo sika anu wakodi ema prosifo ache no DCE ya wowo ahafo no South Cross ni bedwa nim wakasa bo amane se nkokon ketenkete ebebua pa makran so dwumede bi akoso onimanyamfo branch ampo se nkokon ketenkete enya hwe wo de mo pa mo yenhwe wo mo de be ya manyosem keke ononyamfo Joseph se wusu Jowaise wabo amane akire mu se de ekone de se discipline amba amanyo kwanimu a anhwe ya na anya yi yebekọ South Sudan ne yakobo nkomo bi ho na one mo army chief waka kira asodafo ho so momo na enanson na wotwe se atuante dom a wo mo beso mo fa South Sudan fo na yirem no wo mo ntuom so sa wo beyiwom nyina adi abusia ensem ni bi ka yenim ho ena na wiei enuanu banu yesi address ni koso ya yade basum se besepa eni kwena hai yetase ni banyansafo eni banim difo mu opesema ka de hyemidin abena badu adepa kofi menembra oduma nkoma chiame obrempon nana kwaku ampoma ani ehu se video bi ene 1910 video so na ne yakase we die bia na nya Ghana na so no se de na nipa no watwafo ni wakase yie wakunu ne ehu se we yetwi ene wakanti aba Ghana na empanifo hwehwe mu no na ekire se adehia wanom ewo eye sakumum no eno no ewo eye beponten ya beponten no so ewo Amasia Central cross ni bedwanem ewo Asante ematamu na wanum kire mu sagaram se ye mpanimfo amene buo no munsu yagusi wo mu ye de obetumi bia si ye betu ase afiri wo mayim no emrante kwa ni bi de omo sa asase aban wo mu ntigyayi ene ewudi si wo mu di betwa entini wo mu gusu wo mu sensuo wo mu sansase ene ade na numu ana posi adwuma ko ni fe no no ewo Jacobu District Police Command no wanum gusu wo mu ebo ayi wo mu bo aprosa na wo mu kopie wo mu so na de si ye hu ye ne se video ni mu no etuo bi kasai ama odihye ba akuti na nanom sedo ewi ase so ensem na bebre bi se posi ni bi kra so afiri mu ni ade ye kwa homa ne so ne ne presiding member ya owo Amasia Central ononyafo Isaac Osaidua atwetwe sansemi mu enkomo honorable ma hey yada se papa ahadi ye boko na wonso wompata mo etesei Yankopon adom de beka ne za ha boko adisa de ya o ya ti de ne ma ba ku ye do bi betima be fear from there so in general ha ye boko yo anabo ensemu enenam yete ni mienu na kira sa yete no triple na quadruple na kwa fropo ni nyina eka ho ebi wankasa ana wowo sa empesua no so yesra oboye mu me that's it that kind of be a presiding member of Manchester Central but empesua na and common assembly su ankasa de enye me empesua so on the floor of the potential electoral area the assembly member of Sheffield me na me presiding member ewo Manchester Central
nti na de wo mu no nti information me dey me nyina akra no meka say me free nua assembly member owo department ho baby a baby no esi ye no enti no wo honorable assembly member no obriefly will say me pa che pe en common nyina akra ne na police for no e patrols na patrols o mo kono ko hu abranche bi a na okura etuo eno nti a police for me gi etuo no e bi stand on the line etuo ni license no so no so there onko no onko fa license number or the bar no abeje etuo no omo de be man assign dia ko Sompa FM the ma police for no etu car eto mo petrol so na omo saba no ze abranche no wakọboaboa emnante we bia ono omo ye adwuma no abebo ban se omo ma police for no enko ti eyeye kakra ena omo echechere mante we ni mo te no omo nka se ti no omo fa ana omo mfa ma wo na emom omo produce license echese etio no okitano legally ena entrasra manchi no amante no for so say etio no daka ni but omo for so ya brante ni for etio no de ama no enti pinchen ba ya no na say mo e den kakra enti police ni ba ko so tua ikura no amante no ye say omo beje ka etio no so so omo ya dare na abrante no police ni ba ko police for ne ba ko ema warning shot and premise and prensa ena abrante na etio no na ne dia na omo je ye no obowura aka ni mo yi tuo a wo di gane ena abrante ba ko so aso police ni ba ko tuo ma oje enti wo di gane no e je say bia a police for no so omo ni mi de be etio na wo de ko binche abasa no eno na ma police for no ba ko atu tuo ma ne ka branche na ni tuo no a force be yi tuo no wo ka ni mu a wo di gane a ono efiri mu a e ka ni pa be ba ko mi yedu so mo so prepra nti o fra me a ni aba na enchemu eno no Honorable presiding member yada se papa na eso gina so kakrama yen ebusuya bra Facebook ne so eya Sompa 106.5 FM Accra asemu a onyenyafo Isaac osaidua echeche yemu no abrantia no na yede no atu Facebook ne so no na wabehwe enti no ono abuwe yenya ntie se etuo nsu bi kasa ye ma posifo ni bi nsu efiri mu eno no kure be ne wom eba to go bi kasa ma posifo ni bi efiri mu sa ne yenya ntie okay let us say information me want there any me hwehwe mu bi amaye no empo police report e ba ye na mahu no online no and trace police ni bi afiri mu depo ni pa ba ko free mu ya branch na ye so di mfie bi no o free dum kwa dominance ba ya wo twa ensuo no eye dum ofe no eba amante central be ye djuma eye aga salamte ya baby ene wo ba ya otwetwe omo ede ya enti atia ma pinche ba ya ma wode ahwe ne nkwa nipa ba ko ya branch ya wode mfie duonu a ono ahwe ne nkwa ono ena ni police media ni ho a matiste ahwe ne nkwa Honorable yasra boye mu kakra na enema bi mu enye fine mayen ebre posifo ne kwa patrols no na abrante no kuratuo ni gina hene na ye galamsey site ana na da no kwa ho a wode enante not dear ini aba ntimi nka ne potefe na ogina galamsey site ana se ikura na wode enante eno dear na network ase akiri network san hwehwemu no e de amamo then so the minimum is omo to abrante na abrante ni kuratuo nti se na galamsey site se na ye krom se na ye ekwan so na omo to ne de I just say, the same year, I'm not. Enti no abranti a wo free mu no
Yesra wo manya ni din. Se se de wachire baabi a wo firi na ni din manya. Din so me yese assembly member no empema me. It you no so yese obehwe no we di akire no wape e di amame. Iti din na nkata yenya na emom ni fie die o de mame. Di nti amame bi se enfie ni ye ni se. The train no me di kan nya na nti no me aja bante ne kwa 15 years. Enfie dunu. But that train no if you say enfie no e no kwete enfie dunu. No we say there be enfie mu kire se enfie no ye. Eduno. Edino mepe ede amamo eche de medical akate obechi do ho eche no mepe ede ama mo na echiefo nyina nso atidie ewo mu no. Honorable yada se papa ene wo bre ene wadaje a wanya yen ede atrensemi mu amayen yada se nyame hwa wo. That ni aba me cheke nyina. Yo etiefo nyina ejo so ebusua yakodi awrehosemi mu enkomo ewo Amansie Central na presiding member ya wono ohwa afa ho ya bepoten ehya nase abie ya awrehosemi esiye ewo ebronu ba ku bia no ede Sakumo na sade o machro no ha no Sakumo wanu mu kirem se Sakumo eho na awrehosemi esiye nam so ema abrantie kuratuo posifo ase fabre sanse nansen kura no mpanimfo ede krata ba ya wo mu kirem so wo akutaturo bia no fa ehun krata bra na fatuo ni so bra na yehwese bibia nam kwan mu ebra wanemo ede to so no kwa mu astend ne kakra de amenti kwa mu hia ye nke bia adwuma na wo mu ye nso asade ekosi ye no fofi anto atayi a enam so mu ono to kofre ne gange eba ye posifo tue de ukwaje sei aya asemo awrehosemi yansem treni ba wa bedu ene to som yen na yemfiri sa awrehosemi mu ewo asante mantam mu na yemfiri ani nkire mu ho a enko bono epoye mantam mu na yenko bonkomo bi emfa emfiri ho mra busua ya no join yen ewo Facebook Sompa 106.5 FM Accra na eho aye kwei so fama me otutu atuo wono na wo ma ne tuo no so no ne de ne ye tuo no a ye tutim kumprosi ana se ye ne prosi for di agan ne bie wono de nde ye tuo na wo fa pe woto ya asomdwe nko a na wo de gi nkiremu e de amaye no enu bia na otutu atuo ane ASP apiadankwa ya wono na wo ye Bunu East Regional Police PRO wono ne kobo nkomo bi ene wo chese no kore wo mo chi abante bi e friend se Saka Abdulrahman na